Gua pegah aduh mana mau puan. Lewenya. Anak aja ke boleh manusia aduh biadab tak ulama itu. Kemaram jadah tak manusia aku kutuk lah Allah nana. Moyo aku tu me. Moyo tro kono iwa waceh, moyo aku tu me, aku cacah, aku blow-blow, aku yu kau aku tik darai. Ya. Ya berte wahabi athenyan biar. Moyo aku tu me, moyo tro kono. Bibit asli aku blow-blow. Oh, dah bagi apa kajian. Kan. Kau tak blow-blow. Marah kata paling tak manusia. Marah jadah tak. Nyo hai pala ada. Urang-urang kabeh daji aduh. Hana pu fikir nyo je le. Ya mayo deuh kena waceh. Ngangke le pu murtad. Menek beluh-beluh menek pip darah. Ngamban. Pegah je hidup. Ha. Wahabi ara kate dum. Yang pah kadang-kadang kata beluh-beluh. Ya Wahabi yan jaro anak jaro PKI yan, anak jaro Yahudi yan. Wahabi. Hana mazhab ji. Hana umat apa umat ba Israel yan, Wahabi. Hanjut na dah ter rumu moce. Meyo tu me beluh-beluh ju. Bek na aku paham sabah bi. Yo, pala ada tadi. Pukul digi sakit hati dalam domet har doh pegah sakit hati dia ingat seperti Wahabi aram jadah doman. Aku pungo dro tamang la masjid ya apa hong kuimu. Mang Wahabian ibang kedua. Apa Wahabi? Ya kau Wahabi nya kau perti jaro unen Yahudi. Perti jaro unen Nasrani. Pek gaduh pah Wahabi ro dia ro. Acok kata cah sama-sama dia. Ya, mai. Kurang aja.